Amwe mu mashyaka ya politiki afatanije n'imiryango itagengwa na leta byombi by'abanyarwanda bakorera hanze y'igihugu barasaba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame gufata ingamba zikaze zo kurengera abanyururu muri ibi bihe isi yose yugarijwe na virusi ya korona. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Bwana Justin Bahunga, umuyobozi wa FDU, rimwe mu mashyaka yashyize umukono ku ibaruwa boherereje Perezida Paul Kagame. None ni iki cyatumwe mwandikira Perezida wa Repubulika? Impamvu ni nyinshi ariko navuga nkeya muri zo. Ni ukwerekana ko duhangayikishijwe n'ibiri kubera mu Rwanda n'agahinda k'abanyarwanda. Icya kabiri ni ukugira ngo dufashe leta kugira ngo irebe ibyo yakora abandi yaba yaribagiwe nk'uko bizi mu ibaruwa ari perezida n'abamufashije. Hanyuma tukamwemera nuko tuzakomeza kubafasha kugira ngo ubushobozi bwose twashobora tubikore. Rero no kwerekana yuko ko opposition muri iki gihe abantu bari bo bose bagomba kumvikana bagashaka umuti wafasha abanyarwanda kugira ngo bagiye mu yandi matiko. None se ni zihe ngamba mubona zigaragara zafatwa kugira ngo kiriya cyorezo gitsimburwe? Icyo twakora tukavuga tuti nubwo ubushobozi burimo gushakwa hanze natwe nubwo turimo hari ibintu tubona byakorwa vuba vuba bikaba byatabara abanyarwanda. Twavugamo hari amafaranga abanyarwanda batanze mu 2012 mu gaciro ko ayo mafaranga ari akayabo arenza miliyari zigeze kuri 52. Aho rero tukavuga ko bari bakwiye kuyakoraho bagafasha abanyarwanda, bakagoboka abanyarwanda. None kubizi ko leta yatangiye gufasha batishoboye, utekereza ko amafaranga ikoresha abahe ntashobora kuba ava muri ibyo bigiye kuvuga? Nicyo gituma twebwe turavuga tuti ibyima mutabitekereje ahangaha muhatekereze. Nimba barabikoze kwa kwishima. Muri magambo make n'ubwo tuti dore ibitekerezo dufite aho mushobora gushakira umujyi mutabara abo bantu. Murasaba ko imfungwa zifungurwa, ariko nubwo bwose muvuga ko ibaruwa y'umugenzacyaha mukuru ishyiraho amananiza mu bigomba kuzuzwa kugira ngo abafunzwe bafungurwe, mwebwe musanga hafungurwa nde hagasigara nde? Ari cyane cyane hari abantu badafite ibibashinja mu nkiko barahari bamaze imyaka n'imyaka bagomba gutangira kuraba. Ikindi kandi hari abantu ukurikije amategeko n'amategeko y'u Rwanda bashobora kuba bafungurwa urebye igihe bamaze n'ubuzima bwabo uko bwifashe. Kandi nkubwire ko icyo gitekerezo atari twe twenyine, ko n'ushinzwe ikiremwamuntu wa Nations Unies nawe yatanze iyo nama asaba ko u Rwanda rwabikora ko rubikoze byafasha kugira ngo bagabanye abantu bari bacucitse mu magereza. Kandi koko ko gucucika tuzi neza ko icyo kibazo cyashobora gukwirakwiza iyo ndwara mbi. Ariko kugeza magingo aya ibihugu byatangiye kurekura imfungwa nk'uko bivuga byahereye ku bashaje. Reka nguhe urugero nk'urwa Isenabure wahoze ayobora igihugu cya Chad. None mwebwe muragira ngo mu Rwanda bafate amabandi n'abicanyi babarekura ikivunge bose hamwe? Amategeko biragaragara. Hari amategeko yo mu Rwanda avuga umuntu ushobora kuba yagirirwa imbabazi agashobora kuba yasohoka. Hari uruhu urwaye cyane nk'uko bivuga. Hari abantu badafite ibibazo bibashinja n'abafite ibyaha bitoya bumva bitatera ikibazo umutekano w'abanyarwanda baramutse basohoka. Hari benshi bashobora gusohoka kandi abo ngabo bavuga bashobora kuba batera ibibazo hanze. Abo tuba kugira ngo perezida yose basuke hanze, avuga ko abantu bafite bashobora kuba basohoka nubwo ariko basohoka. Abo tuvuga nk'uko navugaga ni abadafite impapuro, ni abarwaye, ni abandi amategeko yemerera kugira ngo basohoke. Hari amashyirahamwe ku giti cyayo yatangiye gukusanya imfashanyo kugira ngo afashe ababikeneye muri ibi bihe by'amage. Mwebwe uretse kwandikira Perezida wa Repubulika ni iki kigaragara muzakora kugira ngo mufashe bene wanyu bari mu Rwanda? Aho ngaho nagira ngo nkwibutse ko buri mwaka abanyarwanda bari hanze bohereza amafaranga mu Rwanda ageze kuri miliyoni z'amadolari 28. Mu byo byari mu mwaka wa 2014 ukurikije raporo za Banki Mondiale. Ugereranije nari yatanzwe na Fond Monetaire International 19 ntaho kuri. Ugereranije n'Ubwongereza bukorwa bwa mbere bw'u Rwanda imfashanyo miliyoni 64 z'amapaundi, urumva ko turi hejuru cyane. Kandi niba tubivuga turabikora. Uretse nabo ngabo bagerageza kugira ngo babikore, bwe tuzanakomeza. Abantu bari mu kugerageza uko bashoboye kugira ngo babikore kuko, ariko n'iki nagira ngo abantu babyumva ariko ko
uretse n'ibyo ngibyo ko abantu urabizi nawe abafasha abanyarwanda hari za mituweli ari amashuri ababishyura ni abantu bo hanze kandi babikorera leta. Juste Bahunga urakoze cyane ku bw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane.